E waru miliona ngā kupu hei tā te wahanga Māori o te kura ture o te whare wānanga o te upoko o te ika, kei roto i tā rātou papakupu hou. He kohinga kupu hei tā Māmari Stevens, ka whakamahia ki roto ngā whare kōti te whare pāremata me ngā tari kāwanatanga nā tutuki a rātou. I tērā marama, kua utia ia mātou tēnei mahi te kohi i ngā tuhi reo Māori pāna ki ngā ture o Aotearoa. Tētahi o ngā tino whāinga o tā rātou papakupu hei tā Māmari anō, he whakatōpu i ngā rānangi kupu āture, i whakamahia mai te tau kotahi mano warurau te kau, a taino mai ki tēnei tau. Mai i tērā tau, taino atu ki tērā tau, kua kohi ngā tuhinga e pāna ki ngā ture, mai ngā ka puta mai i te kāwanatanga, ka puta mai i ngā hāpori Māori, ara ko ngā petitions me era tūmomo atu tuhinga roa. I tū te hui tuatahi a ngā roia Māori ki te upoko o te ika i te tau kua mahua ki nei, ki te whakaara ki te kaupapa nei, hei rangahau mā te wānanga o te upoko o te ika. Ko hangaia tēnei mea te corpus, nā ka taia e ngā kai rangahau, te āta titiro heha ngā tino kupu e pāna ki ngā ture a te Pākehā, kai roto i te reo Māori. Hei te tau 2000 mārua, ka horaina e te wāhanga ture o te wānanga o te upoko o te ika, tā rātou papakupu ki te motu. Joe Glenn, Te Karere.